келин күнүгөрөн Аллах берибит салганар, оны биги ылжытты келен олоробот, Нелли Замаршуковага. Дорога Нелли. Дорога. Бен тугунан кылгастык кепси төхөрүң болар. Кассастакын, камны беренагын каскылаан тетти. Натан Замаршукова Нелли, того состахпын, Коракка городской классической гимназия Хашискала нөйс класспын битерди. Молодец, агардылибит. Оны төтүгеннен тоханамбыт биге оғобутун әйгин бүгүнгө өрүлак күнен агардылибит. Багарабыт туак бар үчүгейи, оны өраккар сүтихилери багарабытсы. Биге эн бүгүнгө сөбүлүр жарыгын тугунан кепсетиякпыт Нелли. Эн сөбүлүр, саама сөбүлүр жарыгын холдун тукуй. Үнкүннен үлүхиянда. Үнкүннен жа кааңыттын жарыктын агыны, канна үйренмеккини. Кенчара десаттан сағылаудын. Бұл манда тоқтырыға. Антон? Отын қораққа үнкүге қанды жарықтан ағыны? Қораққа тиен бараман художественный гимнастика хаджудым. Аң бастан тиен бараман. То тетрисқа хаджудым. Тетрис? Образцовый. Үлгі ансамблы бар. Молодец. Антон Блигин. Детское искусство души и тренажер. Оғы музыкальный школа дырыджаған. Үнкі хореография кенерді. Ән үнкіннен тоқ сетігілерді ақыны, қанды қыттағыды, ол тоғынан кепсі көйағын. Ансамбльнан международный курахтарга сетихилер бит әлбәқ. Благотворительный концертка әлбәқті күттәд. Күттағыд ансамбльна. Молодецтер. Онна кепсетивдің түміктен әребет, онна әйгін білен көрін оларар оғыларға, ән сүбен, онна бағағына. Дорогие детишки, поздравляю вас с Днем защиты детей. Желаю вам всего самого лучшего. Занимайтесь танцами. Танцы — это движение, движение — это жизнь.